நான் இஷாக் அக்கரைப்பட்டி தினம் டிவி யூடியூப் சேனலில் சார்பாக கொழும்பு புறக்கோட்டை பகீரத நிலைய முன்பாக இந்த நேரலையை தருவதற்காக நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். முன்னே நாள் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரி சுரேஷ் சாலி அவர்கள் ஈஸ்டர் குண்டுவெடிப்பு சம்பந்தமாக கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் இருப்பதை விடுவிக்க கோரி ஒரு சில அரசியல்வாதிகளின் ஏற்பாட்டில் தற்பொழுது ஒரு சத்தியாகிரக போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருப்பதை நீங்கள் இப்போது காணக்கூடியதாக இருக்கும். අවුරුදු ගානක් මේ රටට තිබිච්ච 30 අවුරුදු කාලක් සීමාවක් තුළ මේ රටේ තිබිච්ච දැවැන්ත ත්‍රස්තවාදයක් මුළුන් පුතා දෙන්නේ අරබයා තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කැපවුණු කෙනෙක්. ඒක නිසා ඒ කෘතඥතාපූර්වක භාවය සිහිපත් කරමින් එතුමාට නිරෝගී සම්පත ශාන්තිය ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම එතුමාට චිත්ත ධෛර්යය ශක්තිය ලැබේවා තමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව ආත්ම ශක්තිය ආත්ම විශ්වාසය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි යුද්ධය පිළිබඳ පීඩාව අත්දැකපු වයසක ඉන්න අය. ඒ යුද්ධය පිළිබඳව ත්‍රස්තවාදයක් පිළිබඳව අත්දැකීම් තාම අපේ ඒ දියකරු සිහින සිටිවිලි එක්ක ජීවත් වෙන අය. ඒ වෙලාවේදී අපිට තේරෙනවා අපිට වැරද්දක් කරලා තියෙනවා